the majority of South Africans did not heed the call, but they exercised their rights as South Africans. Mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa uthi tende kahle tangangenela khukhulela ngoqo wemshuqo lobo ubitwe EFF takamuti tase DR itolo. We know hore ba re loetse bo Mandela for re be equal, but now it's still happening. Takamuti takuleli kumele tisebente ngekubambisana uma tifuna kunqoba kucwasana ngekwelibala. A country like South Africa, everyone expects that you qualify. And we feel that also, we know that we have to qualify. Umqeqeshi webafana bafana Hugo Bruce uthi live lelifana neleNingizimu Afrika kumele lihlale lihlungela imiqhudelwano ye-Africa Cup of Nations. Kwaba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lesiswati lesithethula bukhoma emkhulukhaya etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi lishonile. Kanti ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatholakala futhi etikudlini tekuxhumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. SABC News itle go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele azinamkhethe. Mengameli Cyril Ramaphosa unqome takhamuti tase DR ngekusebenzisa emalungelo abo nakubanjwe lo mbhikisho wekumisansi lonke lelive itolo. Kulendzawo tindvo beqhubeka ngalokwetayelekile nanobe bekunalomshuqo lobo uholwa yi-EFF lobo unelubito lwekuthi Mengameli Ramaphosa ehle esikhundleni. Kulokunye baveta ludzaba lwekucishwa kwagesi ngenhloso yekumonga. Mengameli Ramaphosa wetfule inkulumo yelanga kumbungato welanga lemalungelo eluntu eDR eNyakatfo Kapa. Kulandzela kumisansi kwetinto lonke lengenela ndlela langa lamalungelo oluntu Mengameli Cyril Ramaphosa unqome abantu base-DR ngekusebenzisa amalungelo abo. I am happy that the majority of South Africans did not heed the call, but they exercised their rights as South Africans. It is a day on which we remember and pay tribute to the many people who fought for these rights and for the great sacrifices that they made. Ngelanga lemalungelo eluntu kukhunjulwa ilanga lekwenteka ngalo sibhico ngeshavikile nga-1960 lapho kwabulawa khona abantu labangama-60 nemfica kulimala abalikhulu nama-80 ngesikhathi samaphoyisa edubula sicukule besibhikisha ngekuthula kuphikisana nemthetho wengopasi. Today, as we mark Human Rights Day, we pay tribute to those men and women who had the vision and the foresight to proclaim that all people in this country have inalienable human rights. Kubonga kwelanga lemalungelo eluntu kuta ngesikhathi lapho lelive libukene khona nesikhathi lesimatima kubonakala iqhubeka imbhikisho kuvelonke ngenxa yetinkinga temalungelo eluntu letfaka ekhathi idzingo letisekelo njengagesi emanti lahlobile netindlu kubala lokuncane lokhu inkinga layivumako Mengameli. Around 2 million households indigent households today receive free basic water, free basic electricity and free solid waste removal. Yet, despite this progress, there are, we must admit, still many people who do not have access to all these services. Many people live in informal settlements without adequate housing, without water, without sanitation.
Engalelanga lemalungelo eluntfu mengameli uNdalibitho lokuthi wonke umuntu aqinisekise ukuthi bophelela ekufezekiseni amalungelo wonke umuntu ohlala kuleli ngekwenta njalo live litawube liqinisekisa sethembiso semthethosisekelo wensando elinyenti yalo. Njengoba lomuhla kubungatwa kuhlonishwa kwemalungelo eluntfu etindlini tekusakata sivakashelwe ngilokhulumela ikomishana yemalungelo eluntfu JB Sibanyoni kusichazela kabanti ngalelilanga. Asikubingelele mkhwana ziloluhlata sikwamukele Tindzabeni tesiSwati la ku SABC na ku DTT. Ngibonge ukungimema ngibingelele ke nakubabukele ba SABC2. Asawusichazele nje ukuthi lavela njani lelilanga lalomuhla. Lelanga lanamuhla lavela ngoba ngale eminyaka kwakungekho lilungelo lokusuka kwenye indawo uya kwenye indawo. Kwakukhona umthetho wamapasi ngobe umuntu mhlawumbe makasuka eMbombela athi ufuna umsebenzi eGoli noma ufuna umsebenzi ePitoli bambuza ukuthi liphi ipasi lakhe. Uma ngabe litholakala ukuthi alikho aboshwe lo muntu loyo asebenza inyanga yonke maqedwe ukusebenza inyanga yonke ebese bayamthatha ke sibambuyisele emuva la abuya khona bamse enkosini ukuthi inkosi ayishaye istamp isho ukuthi utholakele kuleyo ndawo bese iyamkhalimela iyamkhuza ukuthi angaphinde futhi aye eGoli noma aye ePitoli. Manje ke abantu ke base babona ukuthi la mapasi nomthetho wamapasi uyabavimba ukuthi bangasebenzisi ilungelo labo lokusuka kwenye indawo kuya kwenye indawo bawashisa lamapasi. Uma sebawashisile ke base bayinikela ke endaweni yase Sharpeville epolice station kwabanjwa abaholi ngemva kokuthi kubanjwe laba bahamba embili kwase ke kuza abantu abaningi babuthana khona bathi nathi siwashisile amapasi sibambeni nathi amaphoyisa ke abizana abanye bavela eSprings abanye bavela eJohannesburg abanye bavela ePretoria. Hey abantu bahlabelela liculo lesive unkosi sikelele Afrika umurena buluka sichaba zahizo azange bayiqede loyo ngoma sive kwadutshula abantu ke kwathi ke aba 69 base bayahlongakala noma bayashona kwathi aba 108 base bayalimala namhlanje basesekhona abahamba ngama wheelchair. Mnumzane Sibanyoni yini bumqoka abalelilanga lalomuhla kumuntu wakuleli? Okumqoka kakhulu ukuthi leli langa langezi 21 kuMarch 1960 kufanele sihlale selikhumbula njalo ngobe laletha into ebhlungu kakhulu and amalungelo angekho. Manje ke selakhona lamalungelo lawa kusho ukuthi kufanele silikhumbule ebese futhi siyabona ukuthi njengoba kunomthetho sisekelo omusha okhulumayo uthatha lokho okwakhulunywa babantu ngalesa sikhathi kwenziwa iFreedom Charter ukuthi bafuna ilungelo lokusuka kwenye indawo baye kwenye indawo bafuna ukuthola ilungelo lokuthola imfundo fanele bakwazi ke abantu ukuthi sekuguqukile njengamanje and abantu ke bakwazi ukulalela abaholi ukuthi bakhuluma bathini bakwazi nokulalela imisakazo bakwazi futhi nokulalela ama-television khona bazofunda ukuthi baphila impilo engcono edlula impilo yangalesa sikhathi sabo 1960. Ingabe vele bantu bayalibona yini kubaleka kwalelilanga nobe ke inhloso yalelilanga lalomuhla? Abaliboni ikakhulukazi ulusha i-youth ngobe leli langa laletha ubuhlungu abantu balahlekelwa imphefumulo yabo kwachitheka ingadi and abanye base bayalimala. Manje ke uma abantu bethi bayalikhumbula ngokuthi bahambe bayophuza noma bayobraya akusahambisani nalelanga lanamhlanje kufanele ngabe balikhumbula ngesihlungu ukuthi kwakunzima kakhulu esikhathini esidlulile ngakho ke kuzokwazi ke ukuthi lihlonishwe ilanga lokuhlonishwa akusilanga nje lokudlalwa ngalo. Mnumzane Sibanyoni niyikomishana titheni inhlelo tenu ngekufundisa nikwatisa abantu ngaleli suku lalomuhla? Inhlelo ke sinazo siyesa bhala umbhalo ke lana sithi social media charter umbhalo lana sikhuluma khona ukuthi kufanele abantu baziswe kanjani kanti ke futhi sabane nehlelo iplan yakanyanga lena yaka March sayibiza ukuthi South African Human Rights Commission plan
2023 sinamahlelo esiwasebenzisayo ngokuthi ke sinama office kusifunda nesifunda iprovince neprovince kanye ke futhi ke sisebenzisa ke wona lo mthetho sisekelo ikakhulukazi isahluko sesibili chapter 2 okhuluma ngamalungelo obuntu human rights kanye ke nomunye umthetho esikubiza ukuthi ngokufinqiwe iPEPUDA Promotion of Equality and Prevention of Discrimination Act kanye ke nalomthetho wenzelwe thina okuthiwa South African Human Rights Commission Act number 40 of 2013 kanti ke siba nama outreach programs lasibizela abantu khona emaholweni nakangekho amaholo sibabizela ezikolweni uma zingekho izikolo siyayisithe endaweni zasemakhaya sicela mhlambe ke Tindzuna ngamanye amagama amakhosi uthi akasihlanganisele abantu sikwazi ukukhuluma nabo kodwa ke angeke sikhohle ukuthi nisisiza kakhulu ni amabona kude ama television sisizakala kakhulu ukuthi sikhulume nama radio umsakazo ngoba kukhona izindawo la singakwazi ukuthi sifike khona abantu bahlala emveni kwezintaba abantu bahlala ngaphesheya kwemifula kodwa ke masikhuluma ke ngama radio sikhuluma ngama television iphimbo lethu liyakwazi ukufinyelela kuleyo ndawo. Mnumzane Sibanyoni sibonge kakhulu isikhathi sakho. Angibongela ithuba ngibonge futhi nokungimema lapha emsakadweni ngiyabonga kakhulu Ncamane. Bonga mina baba. Nawe ke mbukeli uphawulile ngaleli langa lanamuhla ukuthi ingabe uyawadi yini emalungelo akho uphendvule kanje. Amalungelo ami umsasi ndiyawazi kodwa ke ukwazi kwami akundincedi nganto kuba kaloku ayanyashwa nguhulumeni. Into yokuqala nje inkonzo azizi kuthi ebantwini. Okwesibini lurhwaphiliso ngapha. Okwesithathu ngapha ngamathuba emisebenzi akekho amathuba engqesho. Amalungelo ngiyazi nje kahle kakhulu ngawo ekulinye ilungelo nje libaluleke kakhulu ilungelo lokuthola usizo uma uya endaweni njengezibhedlela usizo lwezempilo nokuthola usizo lokuthi uvikeleke eNingizimu Afrika. Yebo amalungelo ami ngiyawazi wonke senginamalungelo ngenjalo elami ilungelo alikho ngaphezulu kwelomunye mase nginelungelo akusho ukuthi semele ngicindezele omunye umuntu noma ngizosola omunye umuntu ubuhlungu amalungelo ethu ayalingana. Malungelo onke ngiyawadi kepha ngibona ngathi noma ngiwadi akusithi ngalutho because la South Africa siyahlukubeteka laba labasiphethe ngibo labaphinze bahlukubetele malungelo ethu. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Takhamuti itakuleli kumele tisebente ngekubambisana uma tifuna kunqoba kucwasana ngekwelibala. Lokhu kuvele ngesikhathi kunengxoxo yekucwasana ngekwelibala lebeyibanjwe libandla leHuman Sciences Research ePitoli. Le ngxoxo beyihlose ukuqonzisisa imifakela leyenda ukuthi kucwasana ngelibala kundlondlobale. Insha ikakhulukazi le level ngemva kokusileli liphuma embusweni wengcinzetelo ayikavikeleki kucwasweni ngekwelibala. Lomunye umuntu lomsikati uthi wake wakhishwa ebhange ngoba indvodza elibale lemhlophe beyifuna ukukhipha imali. We know hore barilwetsi bo Mandela for ribe equal but now it's still happening so I was so shocked and very angry at the same time. Lomunye uzikwabita ukuthi aqoqome netikolo kwatise kostinela takhe tatingemukeleki ngoba tite umuntu lomnyama. Kanzi lomunye uthi akawatfole emathuba emsebenzi ngoba umnyama. If ever I had the opportunity to be given to go to a certain place, I know that when I apply for a certain position or a certain application, some things are going to be limited to me as opportunities because of where I come from and also my background. Thembeka Ncoba itobile ngumbhala aphinda bengummeli uthi leli live lakhela ituko lihlelo lokucwasana ngekelibala kwakatsini. Lokho kusukela kubabusi bakatsini bamadla ngengwenya nengcinzetelo. Ngiko lokwenda ukuthi umhlaba ube setandleni ntalapha mhlophe. Bantu baholele kancane kube nokusebenzela khashana kwamalunga emindeni lokwabanga luchekeko. Uthi ke lokumgcobo ukuthi kube nendlela lehlelekile ukulungisa lokucwasana ngekwelibala. The scale of the crime of apartheid and the depravity of its agents must be understood. And so too
must the beneficiaries. It's societies as a whole that benefit from a system of institutionalized racial discrimination. Ubuye wasola libandla lamaqiniso nokuxolelana lelabunjwa ngama-19s kuthi lehluleka kuqinisekisa ukuthi labasemagunyeni kuphatha tinkampani ngaleso sikhathi baphendvule ngenzima labayidlalile kungalingani kwebantu emisebentini. Libandla le-Human Sciences Research lithi luhlelo lokuqasha abaphathi emisebentini solo alushintshe. Naloku sekusetshende kangaka kwetama kulungisa lesimo kufaka abantu belibale lemnyama etikhundleni. So we see the dynamics that is changing 1% a year. So when you look at the figures, you see how much we are left behind in transformation. Lesikhungo sikholela ukuthi kuqala ngakelibala kutfonsela ukuthuthuka kwalelive emuva. Indvuna ehhovisi lamengameli lebukene ngqo nagesi Dr. Hosiyensu Ramohupa unelithemba leliphelele ukuthi Eskom utakwenyusa umkhicido wagesi. Lena imetamo yekunciphisa kucinywa kwagesi ngenhloso yekumonga. Ramohupa bekavakashele titenshi tekuphehla gesi letilishumi velonke kutobuka ukuthi ngutiphi tinkinga letibukene naletiteshi. Empumalanga uvakashele leso sekusile sekhendali ekusile ke kusebenta yinye injini kuphela kukhicida gesi kepha ke wethembisile ukuthi leletine letingasebenzi titabe tisebenta uma kuphela umnyaka losetulu. Siteshi sekuphehla gesi sekusile lesishasha sinetinkinga letinyenti. Imbangela yalokhu ukuthi tinjini letine atisebenzi. The problems with regards to the challenges that we have had here, these are technical problems. They have nothing to do with the so-called corruption. Le yodwa lesebentako kuthiwa ikhicite emandla langu-80 wema-percent. Kanzi kunelithemba lekuthi lesiteshi sitawungete emamegawatt langemakhulu lamabili kuphakeleni gesi kuve lonke. We are confident that about four units will come on stream by end of this year, and then the additional one will come on stream by February of next year. Ramohupa ujabulile ngekwenyuka kwemkhicido wemandla. Kanzi uthi lokhu kutawucatulula letinkinga tagesi. The story that we are getting from yesterday at Kriel and also Duva and today in Kusile is that we have everything within our arsenal to resolve the load shedding. Kusenjalo iEskom ihlehlise ukucinywa kwagesi ngalesibili kuya kulesithathu ekseni ngobe kube nekwengeteka kokukhicitwa kwagesi. Kuletinye nasibuya etitolo umholi we-DA John Steenhuisen sewesekele sinqumo sekumangalela hulumende ngekungacedzi tindlu tangasese temgodzi etikolweni takuleli. Umholi we-DA John Steenhuisen sewesekele sinqumo sekumangalela hulumende ngekungacedzi tindlu tangasese temgodzi etikolweni takuleli. Uthi lilanga lemalungelo eluntu alusho lutho uma insayeya yetindlu tangasese temgodzi ichubeka nekunganakwa ngendlela lefanele. Steenhuisen bekakhuluma eBuffalo Storings eMpumalanga Kapa lapho kushone umntwana loneminyaka lemithathu langalamviki loshone ngemuva kwekungena endlini lencane yemgodzi esikolweni semabanga laphasi imcwangele primary school. I-DA ikholele ekutheni uhulumende we-ANC akakubeka embili ukucetha kusetshenziswa kwetindlu tangasese temigodzi. Ithi kugcumukela kwabamfana kule tindlu tangasese kukunyathela emalungelo eluntu. Leli qembu lihlela kuya kuto tonke tinkhalo takuleli etikolweni lihlole ukuthi tingakhi letisenetindlu tangasese temigodzi. Liticitsile ke tinsolo letithi liqhuba ipolitiki leli qembu. It's no use us sitting back and celebrating past victories when we have tragedies like that. So I think that if something good can come out of a tragedy and this spurs us to action, I don't think that's politicking. We're committed to eradicating these deadly pit toilets from schools. Umndeni wakaviki longcwabe indvodzakati yawo langalam ngemgcibelo evikini leliphelile ubonga i-DA ngemtamo yayo. Into enkulu tata engazange asihlela esihlele esibone sisithi ngenxa yokunyathela kwe-DA apho sincedakele. Leli qembu liphethe luhambo lwalo esikoleni semabanga laphasi imcwangele lapho kwatholakala khona sidvumbu salangalam.
Umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi live lelifana neleNingizimu Afrika kufanele lihlale liyingcenye yemaqembu ladlala umqhudelwano weAfrica Cup of Nations. Lo mqeqeshi lowekudzabuka eBelgium uthi unelithemba lekuthi leli qembu lakhe liyoba ingcenye yeAfcon lomnyaka lotako eIvory Coast. iBafana Bafana yagcina kudlala kumqhudelwano wenzabe emhlaba nga-2010 lapho yangena khona ngendlovu yangena kulandzela ukuthi phela vele bekulelive belibambe lemidlalo. Lokhu nje kuyakhomba ukuthi kumnyama kumatima nekuhlunga leAfcon kumatima njengoba kuye eCameroon nga-2021 ihlulekile. Kepha umqeqeshi waleli qembu Hugo Bruce akumjabulisi lokuthi leli qembu lingabi ingcenye yemiqhudelwano. A country like South Africa, everyone expects that you qualify. And we feel that also, we know that we have to qualify. And I said it, I think, 2 years ago. Don't blame me when we are not qualifying for World Cup, but you can blame me if you don't qualify for AFCON. Akumange kuhambe kahle ke kuBruce ngesikhathi leli qembu lakhe lishaya iMorocco 2-1 lomnyaka lophele ngenyanga enhlaba kanti labanye babona ngathi leli qembu lahluleka lona kushaya ama-class kulandzelwa ukuthi lishayile igoli kuqala. Kepha Bruce akumthinzanga lokuhlulwa kweli qembu lakhe iMorocco kulandzelwa ukuthi iMorocco yende kahle kundzebe yemhlaba lapho yahlula khona iFrance eQatar. Kusenjalo noZinhle obuye abe ngukapteni weBafana Bafana Ronwen Williams uthi kubalulekile ukuthi leli qembu lingavulele emagoli uma badlana la eBerlin njengoba babonakala baqinile bangabambeki embili. Just for us to stay focused, stay solid at the back, and not give away silly goals. We've learned our mistakes, especially in the November camp. Badlala embili kuBafana Bafana bashisa tikhotha ke lamalanga ngiyashwa babambeke kude longakuthatha kuCassius Mayelula kuPesitawo ngisho nakuLyle Foster njengoba lamalanga cha bayawashaya amagoli emacenjini abo. Ndekati ngendahlelo yasambe drug show kusukela ngomsombuluko ke ngesihlanu 3 to 5 kuligwala FM njengoba nathi ke ukuthi sesivele siphumile ku analog singena ke ku digital ungasalele emuva nawe iSABC nendlela lesha yekubukela iTV ngeDTT ditfolele aerial yakho noma utitfolele ke iset top box yeTV yakho nawe utodanasa ngetindzaba lotatitfola ngelulwimi lakho. Tikuqala pha dalomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako ungakhohlwa tindzaba telulwimi lesiswati titabe tikhona ku DTT kusasa ngensimbi yesithathu nzambama kuye kunsimbi yesine. Faka i-aerial yakho nawe kute utitfole setenaba nabili nibe nebusuku lobuhle.